eto amin'ny gare routière ny Ambanja. Nagnano visite moa zay teo igny zay iraka ny Andriamatofoloha Andry Nirina Rajoeliny ny za satria ho avy moa ny fagnamboarana ny lalagna RN6 de andeha zegny i lalagna io atsoatsy nefa ny zava hita zany saturé be ary amin'ny parcage ka nangataka zegny ny bentanana ny vahoaka jiaby hoe aleo atsika fa manana gare routière dia atao amin'ny gare routière mba afahagna hialagna koa amin'ny saturé zegny ary no sady lalagna moa ratsy no sady maresaka ny embouteillage ka zay natonga hoe tsika fa manana trano fo zegny eto gare routière ty dia mangataka amin'ny Andriamatoa ministre ny transport mba agnamevagna ny démarche zay ataony bentanana satria amin'ny région Diana hidirigna malakilaky amin'ity toeragna ty de magnano antsoavy koa amin'ny entreprise zay nagnano ty asa ty satria mbola maro ny asa mbola tsy vita ohatra ny lalagna io zay moa nangataka hoe aiza ny cahier de charge fa mbola tsy hitanay oaiza le cahier de charge ny entreprise maka zay avy agny Tamatavy nagnano izy ty ke mba iangavianay zegny anareo mba ho tonga malakilaky hijery akaiky hoe inona ny fomba afahagna hidiranay ato malakilaky mba tsy hijaly zegny ny vahoaka ny Ambanja. Ny miresaka eto dia vice-président l'Assemblée nationale député Jocelyn Maxime miaraka amin'ny bentanana sy président Fokotany zay mirikarika amin'ny famodiagna fagnokafagna ty toeragna ty mangafy mavesatra anao Andriamatoa ministre ny transport mba afahany reo entreprise reo avy aty satria manjary lasa en ruine zany ty toeragna ty raha ohatra tsy sokafy malakilaky ary efa ilainy vahoaka ny Ambanja ny hamindragna ny gare routière ty zay mahatonga zahay navy eto iraka ny filoha hijery akaiky inona ny zavatra tokony atao amin'ity gare routière ny Ambanja ty mikaiky anareo entreprise maka maregny koragnanay azy io mba ho avy aty satria zava-dehibe ho anay ny fanokafagna ity gare routière ty aty Ambanja ke tsara zegny atsika mba mifanakalo hevitry satria mila sokafy malakilaky izy ty satria araka ny fahitako azy rehefa andeha ny RN6 de ho saturé tsy afaka andeha agny en ville agny eky zegny ny tomobily izay mpitatitry de se centré aty amin'ny gare routière ty. miangavy antagnandreo zay monsieur le président araka ny tatitry zay nataonay taminao hoe ndao visitenareo izay gare fotodrafitrasany gare routière zay hainay tsara anao président tia magnasoavahoaka ka eto mitodika aminao manokana tenako mahabentanana za mijaly ny vahoaka atsika président ao amin'ny aria parcage satria lalabe zo marigny efa andeha ny lalagna atsika rehefa andeha ny lalagna atsika vao maika miasahiragna ny vahoaka anao anao maolo mpagnasavahoaka zay président na dia tsy endriky misy ny réception définitif amin'ity fotodrafitrasa ty ary eto koa ma zahay magnano antsoavy amizay entrepreneur zay nahazo ity asa ty dia mitongava nareo fa misy andraikisinareo ohatrany mbala tsy vita sy ty ato zay niafitra monsieur le président mangavy antagnandreo zay mba amoregna izay fidiragna ato tsy azova ny tiako aviagna amizay hoe agny ministre ny transport tianay no anokafagna ity gare routière ty satria ilainy vahoaka ny sambrany izy ty eto koa ma président ity antany misy toeragna ty zegny tany commune Mangarahara ary 5 hectares no tany ivelaran'ny ponina vaovao ho azo toerana rehefa misokatra ny gare routière ho azo tanana vaovao zegny atsika agnatin'izy ty ao koa misy ny parking ezabe parking ny camion akaiky eto marobe zegny ny fahasoavatsika ny avantage ny fisokafany ity gare routière ty zay zegny no atolotra ho anao monsieur le président eto dia magnano fisoaragna feno aminao président satria anao lognany fampandrosoagna nyty Madagasikara ty ary ho avy nyty Madagasikara ty eto zay no teny
teny mamy ohatolotra anao président fa anao tia vahoaka ary tia mamonjy vahoaka.